Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ayo mau ditolek. Anu mal ya. Tolek sempurna 2. Susu 2, Starjus 2 pak. Agapi sempurna 2 nange, Surya 2. Pokoknya 5 nange ro, tak dodokor mali. Tolek ya, ala dilap bina. Ala dilap bina. Aku kereban aku gurung talo. Sekada malah kadir je. Ku kira Malaysia merada. Wai, Madeci tuh nih. Malaysia ni di. Madeci. Dah kami loh. Dan kami. Anak coki nasa asu. Kanya pula kadir iru. Oh ya Lina. Hah? Apa? Kadir kabar. Gure kira jalan. Pak Kadir. Apa me? Ya. Melampis semua. Silona naik cerita kan nih. Wah, dia 6 lantai sugar ya senang. Ke Malaysia. Banyaknya saya kerja di sini. Lu cina mulai ke Malaysia je. Bisa Ji, tapi ya kerjaan di sana agak susah. Oh. Kenapa je? Asyik. Macam mana awak punya luka? Hah? Macam punana. Hah? Macam punana. Macam punana. Manangke? Manangke? Jalan. Dong, lu salam buat teman-teman di perantauan di sana di Malaysia, Selangor, Singapura, Brunei, di teman-teman saya di Ambon. Special thanks buat Kadir, gestarnya sama Ayah di Sporting R, Belmix, The Feeling. Ya buat mau salam-salam buat siapa? Hai guys, salam buat Walaco. Walaco lasak. Utang. Ini ke pijak ke Mana Masengiang. sama gurunya Pak Haji, Deng Haji, gurunya Deng Haji, Deng Upi. Dan Haji Selama. Kak Uding juga sama Kak Uding. Ya, Parman salam-salam buat siapa? Juga gila. Itu salam-salam buat para teman Sporting Art yang di rantau sana. Teman-teman di Gorontalo ada tidak? Salam-salam. Ada. Siapa itu? Siapa itu? Teman-teman yang ada di Sultra, teman-teman anak sporting di sana juga. Salam juga sama teman-teman di sini. Aduh. Salam-salam buat teman-teman. Pertama teman saya yang di Francisco. Salam buat teman keluarga di Kalimantan. Teman juga yang di Kampale. Ya, teman-teman. Ambil kau Kadir. Wah. Ambil kau Kadir. Pacing itu cilik aja. Oh pacing ya. Campak lo bola. Siapa?